Second corruption na yen nyina na yadwen akwakosi sika amanyofo ewia anase ejuma yese nkomo di sika no koye na omumfa nyane na enne na nkasa me pese ye ne ye na tiefo etene o mabin mase fa corruption no ho se ka se corruption na etwafa ankrabata bebre mu anase ewo diverse ewo ankrabata pia exactly ketazene prone de exactly efa dan no ho adi yes enye sika nko ase ye de ama manyoni bi se onfa nko ebibi na onfa nko ye na ode akwa ebibi fufuru anase ode ahye na botom anase ode afa ba bi ono no pese ofa nti na edi kan no ye kan corruption na ne kire pa anase ba bi a ye hu pa se corruption na etumi dan no ho adi pa no extortion extortion wo hwe Ghana ha sei na ewo ho pa ebinum wo hono ma di bra omo no anya nti no chese oye bibi kura de amane nua bi mpa chese o hwe se obaji bibi afri ni nua no ho ansa kura na waye sa de meanwhile nka ade ne na sede se oye no odi pbibi sa di we no yetimi ehu ewo sebi enua no ma policefo emu pa o hwe a policefo ya ise sa park well no fat extortion no timi ekoso ye pa but se hwe omunye amanyofo ha enti se wona anya britie no se obi adwen no akwakosi amanyofo nko aso se ye ka corruption omo na eye corrupt na enenimi maye na tiefo na hu se enya amanyofo nko na eye corrupt no enti number one of the way I see efa hu corruption no extortion je se hwe se de obi wo honom kura na ye kan ebia nanka ne car no mpokura no ebia ne license ne ebia nka ebewu ebia na otwe a ebia wasim no kura no onam kwan so akoye ne nasefo nso so enipa na chi no instead of say ebia nka obe charge no anaso ode ne be court no onfa no nko obi se na wachi bibi odemo kokko nso amukura mo nso mpese mbe court no oboawa unim mama ka asire se mba ku bi minua ba ku bi no driver ni o se ne license ewu sa na oso okwa nso onya enkoye na police ni wagina no na wayi ne license di ama na o se license na ewu enti wo de no call by mo headquarters so mo de no call office na o so yo wate na fa no call na o so won park we wa park car ne de esi ho no ma one nam ho no ma be 3-4 minutes anu aba enti mi fa nko o say am say fa me kwa them I ready and so yes ndi o be say aha ndi o be enko mo from onye nko mo o be so yenko station na wa chi me say fa me kwa say fa me ko na wo ko chinchin say aba be bisa me say enti fa me ko no enti enye omon kwa but offices bebre ho no ma sa di ekoso ni nyina na corruption ni bia man can say many pabia through application so the command adwuma secretary no okay o de envelope no man no da no say na wo ko no wan fa bo bia ntoso no wo bana sem from ahu kwa e mebisa me o to so no agino man na ono hu ebu okura ye ka because we can't say one for one to so from work na wo de brand envelope abeto from so buy anzu sem from afọ ho ntim from ahu a mebisa me nti so wo pebu bi eden edito so you see enti wenum nyina no koso in fact enya papa na nke officer memfa no say be air condition about to say how say air condition be miunu ana me sabo hoi enti paper ben pa na ode beto ho a one for one to so but ebo okro no de enti eno one of the ways I see for who corruption enye papa so mind yes so officer hodo mu nti one na this adwuma no mesre omo enyai because etia Ghana mra one na ejina na so one na hwehwe se ebinum fa sa sika no ma no etia mra na wonso na wutwa sika de amasa afo no so no enso etia mra and sa na mani nyina anti ne all masika no ne all sika no nyina no won nyina no etia Ghana emra. Number 2 of and no man as a crime for so corruption the embezzlement of public funds and only the do na politicians no team say public funds no ye de na koto e bi adwuma ko bia no na ye say bia sika bi wo hono ma na say ye de ama no te say poalugu dam bia da bia ye kan ye de cite example say no wakope baby discussion I binum kra allegedly no e bi kra etimika say e binum de sika Google Polytanks money sa no ma no na wo branya sika na nka wo go
politics news form so or the twin attack so na the wasa ni same that is it enti na corruption ni bia because the public funds na enya personal funds enti na mfa enhye ubotuma na se mfa wasa wo stress and nepotism and then political patronage it has say no so you who say ye na manyofo no so di hu focus pa because otum say amanyoko yemfa NDC currently omo na e wa aban mu emfa enye mfa to o say na appointment ni nyina no ye onipa bi no mo ho no ma otumi say ideally na ankasa na nipa no onsem fata say ba bia ye de na ekohie no nke say ye de no ye de eko but because or join the political party bi omo no hu no say omo na aba power nti no na ye de na akohye ho na anu ya mpokura ye nyantie say lady bia allegedly say onye doctor enso so okoka so doctor ank ye de ne kwa to board so ye de ne to board so exactly onye sank ye de ne to so na chi na eye yi na etija she say omo etwe ne sensen enti emisa say before say ye the appointment be mo obi no ye nya hwehwemu ana anya due diligence exactly hwehwemu ben ye different but because e be nipa ne ye political party ne sympathizer ne enti no ye nya adaje hwehwemu na ya tam e de amanipa kro no sa na me nyina no dia it's not speaking well and as e bi on ma obon say e bia nipa me ne free kro ba ko so to say da bia woni me nu akuma ni na nya issue the fact say nipa ne free sakra wono nti no say e bia ne nim dia ne nwumasua no kra nuru ba bia say nka okona but and am say on ne free kro ba ko so ana o ye ne nua no nti no na ode no akwa akoshe ho ni nyina no e corruption ni bia just say enye say o boa onuane mu o how man no wabu be ata kire say okrom petadi una ma ebika that is it but ese ehun no say adwuma ne yie ne ye hwehwe ne mu enye okrom peta e be di ho na ma bia ade wo fia oye ena ebe ba ko ye say koko football bo unu ewo mu ai say unu ani ma yem pass exactly you see sa when you corrupt bear this so proyeso exactly twa 11 cedi same fanye nanka 11 cedi so de no aduane yeah we say yen san fa 11 cedi ka na an matiama exactly so at the end of the day sa de no kwa na ya ebo na etwa to so no kakaka ana bi onum kwa penny na mama ne kan na so omo be sheda creative schools that schools no exist it is an candy to Andy Ellie and graduates I 600 no people class no we 30 near 75 it's very bad when you know corruption in a high profile and I can was and I would tie binom so nsema ya mo kai binom kra timi kire say a bit me creative schools are omutumnya teachers and headmasters edi gumu a omutumnya so school dan school dan e two foundation eto blocks ni aboso kra na yetimi akreti ewo paper so di jisika na nipa obekira de omuno na head corruption no when I able boss no eye niam da no ekoso ye na afie mu ye nmro no so ne ye nwuma mu nti ama ya fa no say eye normal but enyo normal eye niam ekoso a etiamra wonim corruption ba kon so say e wokrum ha ayi awiamchia trotro drivers sa tot no mu yini corruption you see ye dey buff mama wanya ntiase say enra na make say ye ka say sabi amanyofo ya akromfo a enyo monko sabi amanyofo no we Ghana ni ne wo ye wo faye maame yenuanom na ya amanyofo yi enye Burkina fo nti enyenyen nkrofo ya nti chese ni etie nti e ka ono no de okoye na ban sika na eda na ni no eden wode ni inside ebom wonzo de nipa a wo twitro 20 fa wo mo efri kejiti ade wo mo kokronom na form di babesi swame na wo yi wo mo agsi wo na wasan lo do afri swame de ai kokronom ni nyina ye proye corruption bi no